Wow, wow. Weh, lancengin ria hena mare nama layak kunda dita lo hena syapurin si kolaku. Oh neneng. Evin resah kak kasih nagolanu si Kasha he. Elok kakak burangi kopi bapak neroi na si sengga golau lo. Vinrenya kasih na. Awe beti. Nana panu kale tu ding kalian lihat beri no hen. Mau golan nak namle meliki. Na dibawa garis kemiskinan atau yang kalina ragao. Wela. Hai neneng. Tania ke. Miskin nga lo na kolomin renggola dio. Pura kak narendoi lakaiku nerudoi kero ang ngeliangi beda pelo tua mahute jadi nak nagau ngeliang gola mulut birangi meli beda daripada meli gola wih beti ragau he biasa nak menjampani ke meli beda naku kurok kala manu golanu nak gaga yang penting patuye beda nu ajak nama nokok ko teo pinrenak golanu pau ni ko teo seke pahia biasa mu toko bak tu tolong neneng biasa jo tolong dan nak ko kada beti kena ko lo pinrenak ko golau akadau ji ke ragi muna panu bedak nu patuju daripada kebutuhan keluarga nu elok ja pinrenak kon aku tanau ji lo pak na pano pakuro kehabisan biasanya ya minren dio lo ba wisan ji ke tulimu tolong nga hai neneng iya ro kalau meli beda lo tok mah putih lo tok mah cantik tanya gana neneng ima tua nak dita nak naku parakai kaleu nalayang ngak telah kaiku maraka mesti di lo mau bertanggung jawab we nape gola-gola nu si Kasha lo winren na lihat nungkanya tu mega re nu pau ni ko nak lo pinrennya wih nak toroi tanah beti ke bapak ni roi lo selingkuh kasina na itana beti hai beti yaitu hurane pada dasarna tuin beo ko setia metoi hia mau muni majak dita enak nama mode hinena ko setia meto mau masyanti hinena ko hurane meto makato tete kina selingkuang nak pada mana toy beti ero teman ke modal cantik yang penting modal nekat ki ukur beti nak ganasa kukuro jadi mau ko masyanti ko ajak mesan ro we tau nagang gue te rumah tanggana ko modal neka naha we nalaya toko jadi nak gaga tuh we ajak bahan mau tahu pak tidak mungkin do sedikit bapak ne roy lo selingkuh ko deh pak setahun no tuh sonrong ya 10 tahun lo namun apa sih ya mau hatu maraga neneng mau hatu tawen dia maraga nak tenah din dilampak lah kai kukuro nak din dilampak lah kai kukuro tapodo iyo na tuh nak amulen runtu lah kain tak kuliah hatu ya janda jadi kukuro neneng harus tema beda sulit harus tema cantik supaya nak tena langit telah kaita harus tedi para kaya lelo harus di paputih le kalau mana teba sisil beda yang penting mah cantikmu tawe ya deh ya beda keu pakai neneng beda tas di juta hargana jadi komatuk nak naga doi ku lo ngelam beda usisil nih padin jadi sisil 500 sebus dihulang jadi kalau aku mah sisil beda yang penting mah cantik kak ajak nak kuan rebale ya yang penting mak beda bunga daripada nak kuat beda nalanga telah kaiku ya muto masesta ya muto lepe hali iyo mani bahan deh takule tuh ya pengajari yo pak iyo lebih masyah daripada ya iyo mani bahan agal om pigau lo janji regorita golana na lihat di kalina ada nana biasa mu toko tu tolong kamaste nana aku teh pinterna ko gola atau memang nanggah tuh ya kong kalau milau dia anak pak denara ko pak ke musyarita kak matuk ke ya ji kolena lo ditolong ya ko dena lo tolong ni lo jahe ne rita kasyanu pak tanya Kasha malah si Kasha malah si liter itu memuaha we